Sanina rasturang ibas kekelan Tuhan Yesus Kristus. Mari dagai siban persikapan apa dengan kita menangkan kubas kebatin. Mari sinan alat multimedia. Guna menakan kebatin ta mari sepuji di bata aras kitab denenta nomor 365 ayat pemena Ipan Nusong Leader ras organista. Menjuah-juah man bantah krina arah kebak tinta sekalenda di batang ingatkan kita karena kelang Athena siteridah arah kini terukan ukur ras kesetiana ngalakan kini seran sejadi usihan man bantah krina ibas kebak tinta enda silakokan melakon persadaan si badia si pepegaguhi kini tekenta gunang geluh ibas kini terukan ukur ras kesetian ibas menjalankan surah-surah di bata enda membiak geluh anak-anak di bata perpulungan asa tedis kita kerina puji di bata ras kitab lententa 265 ayat 2 ras telu. Si enda mekam idilo di bata ini seran man gunandu janah itading kena sada usihan si man usihendu gelah ikut kendu dalana sada Petrus 2 ayat 20 sada perpalasan kata di bata enda si puji ia aluradu ras kita ngedeken kita mendenden nomor 50 siwah sindeken karyat sada telu 4. Ooh.
di bata isa kena me padanna yalo kena kaisi bujur yalo mina jana ibersikena kita ibas krina perbanan silapayo nina Tuhan asandigan pelakam kutadingken asandigan pelakam kupulahi amin. Meriah kurta di batanggo ngalami kerina perbanta silapayo maka si puji ia arah dendenta kita mendenden nomor 26 sindekan karya sadaras ayat 2. Ngatakan bujur mandi bata jenari icepik-cepik na roti buatlah enda me badanku kenca bagai ibuat naka calung artoto ia ngatakan bujur mandi bata jenari ibrekan naman ajar-ajarna janakrina ia minum tare calung nina Yesus enda me darahku si amburkun guna enterem jelma si make kenca ibas geluna si tetap wari berngi terakhir ope denga kam ipakuken ikayu persilang Tuhan pulung kami ibas rumah pertoton enda nginget keleng atendu simbelin singgo iampeken kaman kami kerina Tuhan. Maka Tuhan sampatilah kami. Segelah banci kami alu tutus resembah man bandu. Alu tutus ndengkahken katandu. Pengasup kami ngangkaisa. Pengasup kami ngelakoken sa. Ibas geluh kami si tep-tep warina. Pakaikan serayan du enda Tuhan. Demi alu kuasa kesah si badia. Segelah katandu tangkas yang kai kami kerina. Ngerana dage kam o Bapa. Amat wari kami si badia man banta kerina. Ya, puji Tuhan banci bengket kita kubas wari kami si badia ibas berngi wari si sendah. Kerina arkiteken keleng ate Tuhan. 12 sah 10 pitu. Yohanes 10 telu. Ayat 12 sah ayat 10 pitu yogeken kami kata di bata ainda man ban melket kel lekang ca melket kangen ca rikut kajernya bicara bas kantor bos ndu pemimpin dukel bos ndu si meganjang nakel rahia babana sembong ya tak ember sembong pe banci ma dikutahne sembongnya sembong tamana lau mari aku ngelap nah hinduku burihi nah hinduku bersih jangan Pak mis naring lau kita ngit bagi kira-kira itu yang terjadi pada masa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mereka mengalami kegelisahan tetapi Yesus memberikan teladan pengajaran.
persembahan ras pertoton syafaat. Terpujilah Kam o dibata Bapa kami sini surga. Kam dibata singgo jadi usihan si mahuli ibas geluh kami. Sehingga jarkan kami guna tetap setiang kelengi. Materuk ukur ngit ngalemi nasar silakaukan agi kami grace berngisi sendah pe erdalan alu mahuli teruh perkuah ati Tuhan saja. Totokan kami pe kekelengan kami nandeleli si Nuraya, si Irawat i rumah sakit Siloam, kekelengan kami abang kami kelana bangun bagai pe perpulungan Tuhan silit ibas keadaan sakit pinakit, kekelengan kami nande keris perangin angin bagai pe mungkin kami si hadir ibas ingan enda lit ibas keadaan kurang kesehatan kami, sakit pinakit kami, pepalemlah Tuhan, pegagahilah kami, segelana tetap sehat-sehat, mejuah-juah iteruh perkuah ade Tuhan saja. Bujur Tuhan te kami si mereken sa kesehatan, man kerina kekelengan kami silit ibas keadaan sakit. Segelahna malam sehat mejuah-juah iteruh perkuah ade Tuhan saja. Bagai pe o Bapa kami sini surga, ibas warisi pepagi kami ngikuti kebaktin Jumat Simbelin i tengah-tengah runggun kami ainda bagai pe belang-belang doni. Pengharapan kami tuhu-tuhu banci enda ardalan alu mahuli. Kebaktin Sabtu pengharapan, kebaktin Paskah i belang-belang doni kerina acara ainda ilakaukan Tuhan. Pengharapan kami maka kerina perpulungan banci ikut hadir. Nginget kuga keleng ate Kristus simbelin ia mati kayu persilang guna nebusi dosa kami manusia. Sampatilah o Bapa. Bagai pe ibas wari minggu enda kami kari erbahan Paskah. IJP kami peresmian gedung KAKR. Pengharapan kami Tuhan ibas perkuah atendu. Ibas kami ngelakukan peresmian gedung KKR. Si banci erdalan arkiteken keleng ate Tuhan. Erdalan alu mahuli. Tak kami kerina kami ikut muat bagin sama ka gedung KKR singgo terbangun pe banci idungi alu mahuli arkiteken pasu-pasu Tuhan saja. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu. Kami si masu kerina serayan Tuhan. Kami si masu kerina panitia rangkaian Paskah sindahi kendahin pelayanan enda. Kami si masu kerina pengurus kategorial PJJ. Bagai pe kerina ngawan ni perpulungan segelahna tetap sehat-sehat mejuah-juah iteruh perkuah ate Tuhan saja. Bujur Bapa kentisik nari pe ilanjutkan kami ka kubas kami erbahan siburi henahe. Tuhan paatankan kami Tuhan, berikan kami kini terukan ukur gelah kerina kami ikut muat bagin ibas siburi henahe. Bagai pe ibas lakon persadan sibadia berngisi sendah. Erdalan kerinana alu mahuli, alu teneng. Te kami kerina enda banci jadi arkiteken keleng ateni. Bujur Tuhan, endaskan kami kegeluhan kami kubastan Tuhan saja. Endam pertoton sembah kami Bapa bagai pe persembahan. Singgo isakan kami man bandu. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ras juru selamat kami singgelu. Ini Tuhan genduari bengket me kita kubas siburi henahe ijenda kari si pemena mekap ilakoken man kerina serayan Tuhan pertua diaken kami kari sing lakoken sa kerina kita pertua diaken si hadir bas ruang ibadah enda mari banci kita ku depan enda kami kari ngelakoken sa kenca kari dung kerina pertua diaken maka kam ka perpulungan peganci-ganci kam kariku depan ibas kita siburi henahai enda pengharapan kami kel segelah banci enda ardalan alu mahuli si ikuti alu teneng si jagai kebadian peribadahan ta segelahna kerinana ardalan alu hikmah